Pozdrav ljudi, ja sam Besime Mišević, nekad se zvao Beba Duh, član generacije X Kopenhagen, humanitarna omladinska organizacija, pomažemo ljudima, ko želi nek se učlani i da nama pomogne da mi nekome pomognemo. Uglavnom, danas radim introdukciju za moju novu pjesmu koja se zove Balkan Manifesto. Što radim ovako sa telefonom? Radim zato što hoću samo da se čuju riječ, znači samo tekst iz pjesme, da poruka bude što jasnija. Upozorenje, ako si za turbo folk, onda jarane ovo nemoj uopšte slušat, jer od mene neš niš dobiti osim crnjaka. Znači, upali sebe MC Stojana, Cecu i Roka. A vi koji koristite malo ovo, znate šta se dešava u svijetu, vi ostanete tu sa mnom pa čujete šta imam za reći. Prvi vers ide ovako. Na glave napadaju bombe, ruši na zapad, a mi još uvijek imamo onu balkansku narav, ne damo na svojane, poštujemo tuđe i tako se vrti u krug naša zabluda mržnje. Mi smo narod koji lako plane, ne znamo liječ trane kod crne vrane, kod nas nikada svane, pa kad će da stane jer ja više snage nemam, meni ne igra ulogu buraz koja ti je vjera, da bi došao do vrha moraš pratit pare, tad će shvatiti da Bosna nema ni jedne državne banke, nemamo svoje valute, svoje zastave, Ljiljane su uzeli, bez ikakve rasprave, nismo priznati, kao da ne postojimo, u dijaspori se množimo, iz unutrašnjosti gorimo, djeca rastu, ne poznaju maternji jezik, dok mi ponosno gledamo ko je ustaša, balija ili četnik. Ovo je Balkan Manifesto. Drugi vers. Meni ne smeta što mi je komšija pravoslavne vjere, katolik, musliman, svi smo ljudi, nema veze, razlikovanje je propaganda, jer samo čovjek dobre namjere ide u crkvu ili džamiju da se moli Bogu ili klanja. Mi smo narod sa Balkana, posjedujemo čudne navike, mrzimo razlike, palimo fabrike, gradimo 50 godina da bi srušili sve opet i tako se vrti u krug naša pogana povijest. Narod trpi, zbog ideologije smo strukli, blagostanje smo stukli jer na mržnju smo vukli, gradovi su pusti, a pojedino propadamo u duši, crni oblak iznad nas polako nas guši, jugu smo uspjeli srušiti tek tako i prihvatili od lopova, što nam je dato, sad patimo, zar smo pali tako nisko, mogu zamisliti da se u grobu prevrće drug Tito. Ovo je Balkan Manifesto. Znači, pjesma je uskoro online, moći će kupiti na iTunes, Amazon, MP3, na Google Play Music, na YouTube, Facebook, gdje god želiš, kupi je ili slušaj, ne zanima me, kako god želiš, samo da se poruka čuje. Pozdrav svima, generacija X, Besime Mišević, peace. Ovo je Balkan Manifesto. Balkan Manifesto. Na glave napadaju bombe, ruši na zapad, a mi još uvijek imamo onu balkansku narav.